Kaburam bat ke jingero shaublay nabar ke ni ke por ke ba kodor bat ke sni ke betmai ke boblay wa ahingi. Ke sasisen pat tengele ben pusan na ke tin ke jongblay. Bat hagri ke por ke nyepuli na ke kitab sam ke long ke bapra ke khot ke balai bat ke basau. Ke kintin ke bong habang perkhat ye ki peneng jongme. Ke kam ki shen riati jongme. Upnai bat ki klor ki bamelabo. Ubriu long yu ba mi Kynmaw yu. Berukon ubriu ba mi wan kami ya u. Kini kalong ke jingkeli ke ba ulong ruai sam u keli akhmat jong blay. Berngasko ban ong ba kadi ban long ke jingkeli ke ba ngiru ngide ban keli. Nama kalong ke ke ba pela bangin perkhat syapang ke jingade pedang ubriu baru blay. Ke Bible ke ong ba blay u Kynmaw yangi berbor. Baru blay wan wat ini berbor. Tinre bagi perkhat sepang ke jinglong ke jong blay bat gi ki breu. Ublay long bakrau hadu kata-kata. Tahu ke beneng bat ke kendo. Ubna bagi klor hasahit beneng ke bakrau. Ke bangi laban i hagri ke pertai badai ke laki jong ki kemat. Ke bamla ban mudur ke jingpen long ke jong blay. Lingba kini ki baru aki bangi ingi sutu ba ublay ubangi syakri ulang ublay bakrau ublay ba start bangi perkhat sepang ki klor hasahet beneng ubnai kasgi bat kum ta terter ngimla ban mudur hadu kat no ke start ke jong blay denre kai ko pelong yu blay pat ba un shim kerpang yangi ki breu na breng ki jing tau baro Apeleng ki baro Kynmaw agri kuwe. Ublay ulapan pau ya gaji ye shangi. Ya aingo ublay bo ublay long bakrau. Hendrei ka ba khamsko tanat e galong ublay u ye yangi ki breu. Kynmaw ba du wat yangi. Tadin ta da ai bagani ka ktien ke jong blay le ni ka Jingpuson kan pelong ye bagen penret ye le dia khmat jong blay. Ngilong ayu. Ngilong ye. Ubreu dan shibon ke jing bamla. Hendai kamdan ke bamla baru blay. Ubreu dan shibon upot ia ke ba unamla bantam ia kata ke ba ublay labo. Hendai ublay ubagi syakri. Ulang ublay ubala balay ke baro ke bangim la ban muduru. Hendai Kynmaw di kuwe. Ublay uik pat yang ihat andu kata-kata. Ublay Kynmaw yangi. Ublay wan wat yangi. Tiles se piso ha ka download ke jongpi. Ublay Kynmaw yapi. Lani ublay wat yapi. Kata ka di ke jing bakla. Wala ka di ke klimat bisa skor ya kini ke jing selok na ke tien ke jong blay ru. Debo ublay wat yapi. Debo ublay Kynmaw yapi. Ke jing alam ke jong blay. Mafini osngo ya kini ke kuboru. Ke day ke jing alam. Ublay ukwa ya ke bani syempat pi. Blay kuari ba fintep ba pilong ki ba kodor na bring ki jing tau baro te hagri geski lesena ga bang ni ga jingkli ninamla ban yo juba tangko wi ngir kam soto kad no ga jing krau ga jing yet ka jong blay tungin le kmen ga jing yet ka jong blay tungin le tau buram ga jing ba ga jong tungin le ye ke ai ka ban yidei ban le ka ba blay u khmi le ti dangi ban mane ban yaro ban ai u ga jing ro ka ba dei biang maulong badi hok ya agri ke si wamenta angit scam ba kat binang pusan ni ke ni ke jing ba ke jong blay kumno bu Kynmaw berwan berwat ni what happening ke jing long ba crowd ke jong angit scam kan ai men si mi ni ban tu bu blay long ku badak da ke jing e na ke benta jong ni ke bri ke ba crowd ha ke pertai le si ke long ke e ke ken wan wat ye pi andre kam crowd ban u breu u ba crowd tam ni ke pertai udah ublay ban wat baru Kynmaw yapi itu ublay resi un kerhu yapi berwan nam plat hoy ka jingyet ke jong blay na ka benta jopi kalong ka bakrau baru ye yapi kum ba pilong amen